So, how can I get salvation? 다음 우리가 하는 말이지. Believe in Jesus Christ as a Savior and Lord. Believe in another 사람 큰일 되죠? Savior, 아나 일링 어떤 금연에 이거 독립성 사회가 아니라 분ሾ명에 He saved me. Therefore, He becomes my Savior. Number one. Then, and my Lord, with Adonai. Itu company buat sesuatu, kan? Private boleh buy, government boleh buy. Kau itu boss lagi. Itu mungkin ke company itu bawa tu HR je lah, MD je lah, kan? MD je lah. Lepas cerah ke, kecil sir, mana sir? How are you? I'm good. Kamu kita tinggi kerja sih. ना आखिर ममरा पायरा एक्स्ट्रा और ना इशू ऑफिस ना दरकार साथ लेते सर इफ यू नीड दिस कुछ ही रहे हैं ना क्या किसी आमी कहाँ की मना को एमडी बाजना याद लो जरूर थे कुछ और तो लोग मत सामने मर ना चौक होगा क्यों थे और चले तो वो चलो ना लॉर्ड यू मास्टर जिन अडोनाई因为他们可呀，因为阿克巴，真的，born again 赛，一二年上海的，那现在跟中国是办的。born again 赛的，个有个考虑你强了，就么拿不出真的，就 process 就强了这个 discipleship。真的从那个 discipleship 的赛场，必须讲那拿个阿塔那阿里莫里外邦三个。Okay, if you believe in the Lord Jesus Christ as your Savior and Lord, number two, repent. Atham will have to go. Verse to Namia, we buy by Shin, you have to have to find it to my dream. Jenna, Nimatelo, Nimatayaka, Atham Hamaka, to be here repentance. Then, number one, party to be in a belief. 큰일이 말이야. 아니 큰일이 일단 따고 있대. 저희는 그거 좀 멀리 confess your sin. 너무 뭐야? 잠깐 살. 다음 말. 이 다그 너희 분들을 안돼. 너희 너 그모는 뭐래 한다. 그 이만 대야 그 Next, can salvation be lost? 정말 심한 말이고. 아버지도 born again 사이를 이거 방외야 이거 다르, 이 다이가 다르지. 아칼레이. 이나 answer by no, it cannot be lost. 뭐 심한 말이네. 아버지도 성경 아이가 심한 말. 커가고 정말 깜짝이야. 커도 너는 위미하에 걔들은 사강할 사람이지. 지는 지태들을 봐봐. 나이 멋이 상관해. 지피를 리발레 지태요. 아야 이 소통 마크 바로 말. Galatians James chapter 2 verse 19, 18, 19, 16, 17 na napapapay. Takasap maula, awi hanghay, ipaya tama sandra. We all are sinners. Itong batong, ori pumasawda, kumihi da karsay. Kibang na yung itong tingay man eh. Itong mo siya yung tingay, ipasang to. Yun naman ang tawag yung kaya niya. 싹 지나고 어떤 것을 막고 뭐 징하해 바꾸는 건 징하해 뭐 징하입니다 바꾸니다 발사합니다 너무 징하다 뭐 징합니다 이다 발사해 걔는 주방에는 why do we need salvation 마음을 잡고 이쪽이 모래구나 모래는 다 모래구방에 좀 지하고 계시네
Romans 3:23 강타 그죠? 3:23 강타 더 모래 공하우더 티하우더 뭐 지가에 주방에 이 너를 속을 and next what is sin 다그 모래 공하우더 지르지 다가 모래 길어 모래 길어 너 되게 불려 모래 길도 모래 길어 자그 이게 중국은 immorality blah 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 stealing murder como this is 리세는 사람은 방금 걔는 definition은 아까 설명하고 세. 자우가 이나 이 whatever we do against the will of God is sin. 우리 rather 이 파이 자이가 이쯤은 아이 무슨 좀 관심을 사람 똥이 이 definition of what 사실 간다. 미리 딱 시가 한다. 나나위 아크누리 아민들을 연구한다. 내가 나위 방패 맞서 가상 맞서 연구한다. 뭐해? 이 타락한 거 아무런 거 그거 알면 알아 하나 하나 없으면 이내 무슨 나진다 지금 뭐해? Anything that you take without permission of honor is stealing. When the Bible is you shall not steal. If you apply, how apply? 걔는 바이블은 아니 seriousness about 이거죠. If anybody call his brother a fool, that's a sin. He deserves the hellfire. 그냥 그러면 이건 그뭐 그 bahang이는 뭐라는지 돼. 왜 술이 상바에 상바는 듣자에 돼. 걔네 근데 James 위 나이가 방은 그지가 다는 하이 그지 텐텔에 그뭐 사투고 지금 뭐라는지 돼. 에스캡 사고 봐야 하는데 자? 지금 아까 그 자기 좀 에스캡 사고 기다 너 샤바는 이다오 공로 이거 자이래 아무 아직 정말 세월이야 정말 백불을 공로 지금 뭐래 너 샤바를 방문 나고 말로 방법 obey your parents honor your father and your mother 기대 자? 아까 공로 지금 퍽 공로라 몸 두자는 이 뭐래 사고 주모의 기반 경험을 나 그렇게 바로 발동성 보냈네. 기대. 쟤는 이 둘이 집중하오라. 집중하오라. 뭐 집과 기사를 그 알아 그 지희 바쁘다다 그 사이. 그 지희 바쁘다 그 사이. 그 지희 바이블이 좀그 지 아봉 좀 많이 선택해. 아봉 아카나 physical death. Itu mui apa na? Ketihi pasal ina ketihi pasal ketihi kapal jumlah banyak kapal na kita jaga separation begitu. Ya selalu tinggal 그 뒤지가 separation 그지 강압박 그지 걔네 있잖아 그 사위 그 뒤들은 그 사위 그 뒤들은 기록을 자가 길이 physical death 저 샤시베나 걔네 physical death 그 사위 그 뒤 그 속담 기록을 자가 너희 That's the separation of body and soul. Itu mean mangla tetang itu dia berlalu. Mangla ini pasawi kangapa. Jadi mangla ini tak mangla ini kido. Itu mean kusiapa bapa kawai ini kawai apa mungkin ini bangsa lepas ini mangla ini soul ini. Jadi kini hingga bahau pasali ini, lo tido, tak tahu saya. 너희 내 신화에 이런 거 어떻게 된다? 아, 걔네 있던데 그럴 때는 그 TV 티에라 그런 하나에 그다 잘라 그런 한데 뭔가 잘해야 지금 뭔가에 사이가 바꿔야 돼 지금 어떠냐? 걔는 뭐 잘해야 돼 걔는
physical 的，觉得 Lazarus 呢，体还了比较正常就是讲那个，一种为说到 Lazarus 比的嘞，完了不稍微的体个比的会有，觉得他们为啥不他们怕嘛？大家到安那 11，这个大场这里John chapter 11 we 11 following the verse and the other jumla kana itu mengisah nama tiari yang di pasal itu tiho arma orang itu sudah orang yang jadi jadi number 2 spiritual death in a kini hoklo jaka separation of soul from God itu pasal itu lete Jadi kami pasal mana macam mayang naune, tampul naune, kiki kerana kami dah dalam ni, macam mana itu? Pasal hari itu mengapa itu? Itu nalai le, ham ni, laksal le, sama-sama. Nawi mengapa cakap le, nawi mengapa cakap le. Ini spiritual ya. Jadi, isu nak ini proho tu kami ini mana kami sangat isyarat kami besar ini sangat besar itu benda kamu lalu berapa benda nak kata itu mungkin kira jadi kita wakla apa menglalu keti ya annihilation kecil kata annihilation kan complete destruction. Kimani mako, masman mereka deh. Ini memang mana? Sekarang, apa kita yang pasal? Apa pana second death? Utum type utum le. Second death pana kili kamu itu separation from God's mercy. Rawi ju kami wena. Rawi lu commission wena. Pak hibai. Ini apa transfer berlalu jaga. Mai fili sang kaitan. Nabi commission sama dia. Jiliba, Matthew reference mana dia? Jiliba kisah berla jaga. Jiliba, aku dah salah kata lah. Kisah berla juga jiliba kecap, ahal terira. Tako, macam mana juga, macam mana sifat beringat betul ketemu bandar. Jadi kita tiada tu, jadi jika kena hoi. That is called second death. Kita kena boleh. Awal benci second death. Jadi kita juga benci. Orang itu kongsi atam lagi kau jishun raja. Namun shina binyau jai binyau samyau. Itu mana bikin dah. Kau itu mui atam kan hai le. Jangan lagi sijukkan dia. Atam mana sampai atam masih nara. That 7. How can we be saved? Saved. Apa sampai itu? Nasi saya nak. Angkut nama saya cuci mati mai. Sudah paisa mai apa? Nawi komisi mahal dah mahal ni juga. Nasi saya lah. Saya kiri tu. Mahal sih je. Ai thado tidak. Then save kejibat rescue from danger and destruction. We commit. Jadi kami hira now lakukan dia ni atam abi itu pasal hai dah nana alih sama ke nabi you shall be safe and the kami tapi kecung ini ni ada cicene ada cok tak salvation ni we kami hidup jual rato siapa sih yang orang तो बाजार ही और साथ ही का अतम redemption ने जाए तो क्लोब ही वो क्रीमी जाए तो आये बाजार ही समझ ले में छिपाया नहीं आपसे तो यंग से salvation resource ही कुछ हुए ना रख लो जाता number 1 berilah na he can be resource na shock kawai abang ni bangla jaga itumli anak plans kan dah jam satu itu ni lona kalau you can taruh the church na plans kan dah
길림이 샤크 통라 그다음에 관심을 그 버스 통와이를 제가 pastor he preacher he ukuena borara jena he missionary pastor bina chon la ta rungra la ka bikami we maram ni lecture sami la ka kumawra ta pansa ti kita pamana rivana dan semai sai te to he church program da da he church program da hamda to 좀 많이 쉬어야 해 나는 아주 사람들이랑 그거에 말하는 거 같으면 걔는 기타하면 Ephesians chapter 1 verse 40 actually Ephesians chapter 1 verse 40